Aba bene kitung cher kono ngat mau beru kai chung nyoni ngat mau talle be beru machala woman MP me Agago district ye ba puru kara kilone abalo Lilian Ongom wani kodo kitiro ba ko en ko malupe kodo kitim tiere ma en uchero kere wa gangpa langol komadit melebo Uganda Alfonso Windolo Chigamoi igange matindo ngati ipaton ya Gago district inone kodo tim tiat mano timero kere maramo chawa pa we achel nyune chawa pa we ario meko diko chi ario tindi ipaton town council batia Gago district achwa river region police spokesperson makiloni David Ongamo Modongo tiro moko pegen maute meman kawaji koronim angom nyonim abalo Lilian Ongom ko bambege don kichoyo mane pato police station ite referendum number jero ario apara bungwen jero abero piera rio wiario kakur kogo makibika tikere ikome petim tiatian ma eno chero kere gangpa langor komadit melebo Uganda Alphonse Windoro Chigamoyi